District ya Rwampara ituwe n'iteganisa bw'ibura ry'amizi kandi ekitwire nkyetera abantu bingi mu district egi okurwara endwara ezikuruga omu kukoresa amaizi g'amarofa. Obwa hati enshonga egi ekyendezibwa amaani wema y'ekitongole ky'empapwezi ekya Nile Humanitarian Development Agency kirukurabira omunyeshengerokazi wa district ya Rwampara Morasimwe okwombeka nayikondo 8 omu byaro 8 omu district egi. 1 we go. Barano bitu babire bine nkente of course shayo kwesherente omuntu ajatekamente oshango mwana ayemerira higuru nekidomora akwenda ngwente zirugemu atahe abwente ahishira kabanza nayikondo cyonye hariyo ruzo twine nakikunda konka abandize nkahe abandize cyonye ona timuteraho mu ngarumaza mu kasemaranga. Ehuriro yo kutongozaho nayikondo 8 etandikira mu cyaro cya Rushasha omunyihanga town council. Twino kushemerwa kwangu ahabwo kutunga mizi kandi tusima honorable more aho gutereza mizi gabo ahoro umwanya wo gwarwe misha ubire gurumomo amizi gakununira abantu babiye batakozya so tusima honorable more nayikondezi esto abahereza nezo kwejunsa abantu konkati nyamishwa kujya muza ko amiziga nyamishwa nkente narembuzi no nezanyuka abantu nabayima bagira mu cyaro cya Rwemisha omururi bogo kibingo town council naye batongwize nayikondo kandi twire tutaha umbize bye biduba ebyente zibirenze batamuzi kanya muzikanyaramu mbere tube tutine mizi marungi mbere twashemerwa munonga aba government twatiraho kandi bakaturetera mizi marungi munonga agitiri kumanya ngo tutekwa kuba tubasa kukire ndwara zone zibirenze tuteganisa bwa mizi mabi. Omnyeshengerokazi wa district ya Rwampara Morasimwe kandi hono shakire nayikondezi ashabara batoro kuzikwataje abo ko Rwampara nensi yenshozi nempita kandi nebete ine mezi imyanya mingi nibaba batene mezi nibakosemye amezi agabyondo stagnant kandi kubasa kubarwaza. Omuganda nkaga abatura bo mu ruka gwanye kikaro mugombora yandije mu district ya Rwampara nabo batungira mizi marungi. Chairman wa district ya Rwampara Richard Mugasho arakwigura hamizaga hashabara baturuga kozisaje bagatungura byo buhinja hamwe no burisa. Tukwenda tugaruka wanyuma y'amezi nkamukaga tusange ibintu byona bikasisikara kare mbwene tubasaba murebe ngweriziba murireberereje rireme kusisikara so mwene cyabisuza extendinga abode erho ne basaba kongeraho district de yongeraho members of parliament bongeraho bene twari fundraising ya mizi ko gaturenga kabura umuntu we na mu cyareke mahoro bishemwe amakagaru kurengo mu rukaga ngo ginduganyuru mu mizaga agamaziro miliyoni 120 ombyaro karukono cyuba kigarama hamwe na bugarama abatungira mizaga borekero kushemererwa so nsima munonga kitongore cya kodi abo kupereza mizi kuba bakazi bitu babinobona munonga barukutaha mizi barugiye mu distance ningwa so icyo cyweriro munonga sima na government acyama C5 ahabwo kwiciriza project egi ekija umucyanga cye abekitongore cya Association for Cooperative Operations Research and Development nibo bembekera mizaga hawa TV West Susan Charles Sima na Elias Rutuguza.